Wale nnete fela godimo ga tafola kgaitsedi ya ka re ya leboga le ka no o tswela pele sa re thobela gape go ba theeletši ntate Moremi Thobelo. ntate Kakapa aha le ba šomišani kae ke tlile le kgono ke tlo gopela thuso ke sepetse bophelong bja ka kudu ka kapa mo e leng gore ke fetša e le gore ke tlo ba le kgatelelo ya monagano ke sokotša ke bana ba ka ba ntshokotša ke bile le tata go bana a sa tlhokomela bana le nna ka tswela pele ka bophelo bana ba thoma ba tshwenyega ge ba tshwenyega ka tloga ka ya mothontsoko ga a fihla a re o sepele o ye hlageng o yo phahle badimo ba bana ba o ba rake mo baneng ke sepetse ke ile sekgweng ke ba tšere ka mokana ga bona ge ke fihla sekgweng ka bolela ka mokgwa e leng gore ba mpoditse gore ke bolele ka gona ka moswane ge lehlaba ka tsoga ka ya mošomong ge ke sa le mošomong ba mpotsa ba re go na le ngwana e leng gore o go betse go tlogeng moo ke sa lebeletše ke iša ngwana sepetlele ba mo thuša ge le sa gape kala ka moswane o mongwe ngwana le yena ge ke sa ditse gape ka letšatši la boraro wa mogare a wa le yena a thogega loto a no re mo di-stepseng ga e tswa mo monyaka a fologa mo monyako awa goeng ga gage baseng mo e leng gore ke ka kudu ngwanola o robegile loto le yena ba mo iša sepetlele ba mo thuša so le kgono ke tlo kgopela go babedi ba dipitša le lena le bophelo bja ka gore go hlakahlakane tšatši le leng le gona o mogolo wa ka na e tswa e le bošego o itse ga a boa ke re ke ya mogaleng ke itse ge ke kopana le ke ngwane monnyane ke itse ge ke kopana le yena mo monyako a mphetola ka mokgwa e leng gore ga ke nyake ka gona ka mo iša letsogo tloga sepetlele se sengwe gape di dilo tšaka ge di tsamaya gannyane gore mona go tla phumelelo bophelong bjaka ke tshepišwa gore bjale ke a phumelela dilo tšaka ka moka ntšhwela ke tshepišwang yona ga e sa le gona gomme ke e lebeletše gore bjale ke a fitlha mo mara ge o sente gore ke fitlhe a go sa kgonega gone bjale ke no phela ka la modimo ka 2022 ke tswile lebanta mo molaleng October e nngwe le nngwe le February go tloga ngwaga go feta le ngwago le a tsoga ke nyakile thuso gore ke tsene ka mo ke tswa ke tsena ka mo ke ntšhitše ditšhelete tše ntši mara ge ke thoma ke tetebelela le a tswa le noretšile nako nngwe le boele morago nako nngwe le itswe gape le boele morago dilo tšaka le tšona tša ko mošomong di sepela gabotse mara go fetša go e ba le gore ke tsogelwa maatla mo e leng gore le gona ke no re ke gone bjale ke phela ka la modimo ke phela ke khuname ke phela ka sneifi ke phela ke nnoši ke phela ke lla ke tiputše gore nna ke tlo feletša kae a se se ntshwenyang ke eng ke badimo ba ka mo baneng ba ke badimo ba gešo a ke boloi na a ke tsebe so ke sello sa ka sa lekgono seo ke kwele o bolela ka taba ya bana ba e leng gore moroka o e kwele gore mphitile
a ka kwa o bolela taba ye o ileng wa mpotsa yona ya gore mokgalabe tate mogolo wa bana ba o ne le go te ponagatša ditorong tša gago a bonagala a se a thaba ka kapa ke itse ka tloga ka hwetša ge ke fetotelelana le papa bae ka hwetša lesogana tseo ka thušela lesogana le ge ke boa ke ile go sogana le ke robala ka moreng yaka ke itse ge ke tsoga ge ke lebelela ke kry-a mogalajošu o dutše mo gausi go na le sofa mo gausi le mpete waka ke kry-a mogalajošu o dutše mo o ntebeletse ka mahlong mapele o be o robetse kae o be o ile kae ke ile mayo ke itse go fetsa tlogelana le papa go bana wa tekerela lesogana Kerela tsoo lesogana tseo. so mokgalabe o mmona o le gona kowe o leng gona Ao, Eh. ge ke boa gae a kere ke tswa mayo tsoko ge ke boa gae ke tsena mpeteng ke re ke ya robala ka ga geno ka gešo okay ke itse ge ke tlo phafoga ke hwetša mogalajo o dutše mo gausi le nna ke tsogile ka lebelo ka mo lebelela go ntebeleleng ga gage o nilo šikinya hlogo kana mogalabe o ke tate mogolo wa bana ba tate mogolo wa bana ba wa tlhokofetseng wa robetseng wo kgaoganeng le morwalo eo ke kgaoganeng le morage le ne le bana ba bakae ba bararo lenyalane a ra nyalana ebile le go tseba ka lapeng a senge go tsebiwa ka lapeng mara mokgalabe o kgona go tsena ka ga geno a go etele ka mo o robalang ka gona a be a bonagale a se a thaba ka moraga gore o boe go botoborosi gomme sogana le ke tlileng lona le ke mošimanyana kwa mathomo yena ditshwenyego tša gage o bona mokgekolo tsoko ka mo gae o biditše mokgekolo a re koko go na le mokgekolo kua tseleng gore o kgopela snafe mokgekolo o dutse kua tseleng go na le mokgekolo filo mola tseleng gore o kgopela snafe koko wa ge o itše ga e tswa o itše o nyakile ga a bona mokgekolo mara ngwana wa mmotsa gore koko go na le mokgekolo filo mola a tsena ka mo lapeng o ka mo ntle ga ke o re o kgopela snafe koko wa ge o itše ga e tswa a fihla kwa tseleng a gona motho mara ngwana gore ke a mmoa mosegare bošego mosegare nke o ise ka mo go koko ka mo le kae koko re gona ka kapa le kae ka moka ntate moremi thobela mama le kae ntate ka kapa thobela le lena bašomi mmogo le bona bapei ba dipitsa ke nyaka gore o nke o gatagate mo tabeng ya ngwana ga ba go botsa gore gone mokgekolo ko a tseleng ge o mmotsiša a describe mokgekolo ke mokgekolo le motsebang ga botse ko kwa bana ba ke botsebe le motho a ke motsebe o mpeditše ke le ka botlhošeng ke apeile ba raga poto wa tla ka mo go nna gore koko mokgekolo ka mokgwa wa ntshwenyago mme ge ga ke ntse ke bapala polo ke ne le ba bangwe wa tla o kwana le go mpogela o nama maoto mone jalo o re ke mo kgopelele motsoko mo go ene ke rukae o re fule mo lapateng ke a ikamela nna ke bone motho ke re mo kae o re fule o rwele kefa e kgolo e tala ke ka mo lebelela ga ke bone motho ke re ai ye wa bajwa ke napile ke a ke kgomela ke tikela ka kwa gago a senke ke bona ngwana wo ke wo ee nke o ise ka mo go yena goreng bafana kokwa go sebelega papa go wa motseba ka matlho e be se yena o mmoneng go ba be le yena jwale nkane ge o botsa koko a o re koko šule o re so o ne gore ke bone mokgekolo o mongwe jwale bafana ge papa go a go tlogetše ge o bona koko wa go no re mokgekolo o mongšule o re o nyaka snafe ga o kgone le go botsa koko wa go gore koko ke bona koko o re o nyaka snafe o mmone ga kae mokgekolo yena ke mmone gantši ke tlala polo gona motseleng a re o nyakang a re kgopela snafe a kgopela motsoko
o mmona le ge o bapala bolo mosegare le ka nako o mmona le tseleng e be e le mosegare o be o sa robala o sa lore išaka mo kgaitsedi ya ka ka mo kgaitsedi ya ka ka nako e go belegwa bana ba le dirile eng wena le lesogana la gago ge o santse gore a tle ka lapeng mokgekolo paletše ko go tla ka lapeng tata go bona beile motho a leng wa tšika-tšika a senke a etla ka lapeng ga ba tsebane bana bona e ba tseba ga bogo bona ba fela ba ile mara ipfela wena be o iša bana ga bo papa go bona o e leng gore ga geno a ba go tsebe wa tseba re beile phoso tabeo ka gore o ka se no tšea bana wa ba iša mo e leng gore le ga geno a ba tsebe gore ke kae koo ke phoso e kgolo bana ba o ba reeletse kae ga geno bana ba ke ga senke go no ba le nako e leng gore ba ile ge ba fetša go belegwa gwa ba le gore ba phasetswa kua ga botata go bona e renke ke botšiše mo ga itšedi le kae re gona re thaba go tlile go nyaka thušo papa go bana ba ko motee goba ke banna ba ba fapaneng ke ba bararo alright ba ga bo mogala bo o re ba tlile ga kae ga geno a ba tlišetša ngwana o mogolo diaparo dikgaitšedi ga senke di atla alright ka gore bana ba ke ba bararo ka moka ba bana ba gone le o moteo wa mo dišeditšeng selo alright wena o ya kua ga bo mogalabe o ile le ngwana mathomo ba se metlišetše selo gwa balwa bobedi ba se metlišetše selo wa boa wa balwa boraro ba se metlišetše selo go dintwa tša gago le mogalabe le bakileng ape ga monna o mmelegela bana ba bararo boraro ba o le šoo ka mothong ande ntongwe ke tlong go go botša yona kgaetšedi yaka badimo ge ba nyaka bana ba bona ba ba nyaka badimo ge ba nyaka bana ba bona ba ba nyaka go na le ntho nngwe batho ba ne go e tšea sempolo kudu ka bana ke baka le wena mara bana ba bane bahlokomedi ke badimo ba bana ba ke botate mogolo le bokokwa ba bana ba ge o ekwa ngwane wa re kokwage le ga no re mogekolo mongwe šule o kgopela snave ke sešupo sa go bontšha gore mogekolo badimo ba mmontšha gore santse a late bana ba ka madi go ne madi a mang ga a latlhege madi a fapana a bana ene le medimo ya ka gore e ne matla bogole bo bokae mogekolo gore a re ba tseba o le ngwetši ya gage o sa phela ko kwa ngwana ba robetse o ntse o dula le ngwana bona kgaitšedi yaka ba robetse o dula le papa go bona o sa dula le papa go bonana o ba bolokile ke bolokile mogalabe senke ke mmolo lebaka be ke le motswetši ka mogekolo ngwana ba na le 3 months ke kgonne ene e le ngwana wa bona koko lena se se le mofile maele a mabuang ge le bona mogonyana a e tla re ngwana shu ebile a boa re ngwana shu ebile a boa gape a re ngwana shu a sankala sa dutse ene bana ba o lebile o kaone ke mogolo ba latela go ke ba banyana ba a ba šiane ga ke re ke sa bodeng pa ene nna senke ke mmona bela e tla boga alright a senke a e tla boga ga ngwana to ya mmerekong ga boa ene ga a tsamaye le ga dijole ke a makala ke fela ke mmotsa ke re ewe di motho ga botse bana ba o ba tšea kae o fontshega wa ipushiša a senke ke bona tata go bana o fontshega mare tšatši le le o a timele ke aga mamogolo ke aga ragadi a wa go lokile a gwa go ya matšatši a eya mothušo wele aowa ke mang ke tata go ela mathomo a yena o kae mmabo
aowa o re utlotla neng aowa nna yaka fetsa e le gore kere a ke fepe ngwanaka ke sa phela ke tla reng jwale koko a sanka la isha molato ka ngwana o wa mathomo tate mogolo ago tatago o ile a re matšatšing a le gone o a rwalagana wa tloga rueno o iša molato ka gore bathomo ye ngwana a rena o ba sa tsena sekolo le mare batho e sa le monnyane man a re monne wa gago o mo neetse tšhalete o re a ntšhe ka ngwana a bokae ye wa mathomo okay a montšhe re sa le ba bannyane mara ene be le bogolo go ena o santse o re ntšhe mpe jalo ka gore monne go retse a re wene o ntšhe mpa nna molato ko o iša kae mo tlogela ngwane ke setlogolo sa ka wa gago o montšhitša kere mo tlogele nna ke tlo mo fela a kere ngwanele a dula a re o mo neetse ditšhelete ya gore a ntšhe mpe e a itšea a ija tata ga wa ntšha tšhalete a ya didocteng yena a tsamaya ba belega ngwane wa bobedi nnogo gape re sa lebeletseo a timela mparwa o topile mo mogala ke mosadi au ke mang ke yena ba dula kgole le mo le dulang ke kgole ke gana mogaga bolena kgaitsedi gane wena o bereka dilo tša gago jwang a kere nna ne ke nagana gore e tla ba motho ene le gona ge motho o topa a sa be le nnete o topa a sa be le nnete tše ntšhi o tšhaba le go stressa batswana mara a re kwane kgaitsedi a kere a o ba jwe monagano a kere a re kwane ko re re no bolela nnete ye e phelang o kopana le lesogana le ya go imiša o ntšha tšhelete o re tšea o ye go ntšha mpa ka number 1 go ra gore motho mabaka a gore a go fe tšhelete kapa a go eletse gore o ntšhe mpa lebaka la mathomo e ka ba gore o a te tshola rena why a bile le ngwana le wena lebaka la bobedi ke gore o diile ngwana le motho a sa morateng and then wena wa tšea tšhelete wa ya go ja ngwana a belegwa mara le ka morago ga mowe wa boela gape wa ya go moalela gape wa dia o mongwe gape ene ke kwele o re papa go bana bake nagana o dula le motho a seng ka no ya ga geno o dula le motho a nnete ke motho a go tsena mara wena sa gago ke go hlagatšalo go gwa ebile o mmofa bana wena o bo fitlha go bana ba bararo ka monna wo a bontšhang gore ga go rate ka baka la gore a ka se re a go rata re tsa montšha mpa a ka se re a go rata a senya ke go tseba gore na ga botse ga geno ke kae go phelwa jwang remember gore moroka le ge ka gae go ne malapa a mang a iše melato le nna ka ga šo molato ga re iše mara ge motho a imišitše motho yena ka bo yena o swantse a tsebe gore ke sentše a romele kgaitšedi tša gage ba iše diaparo a ke go ka se romele batswadi mara ka nako nngwe le batswadi le bona ba ka babelwa ke gore mara ngwana wa modimo o phela mo go rena ebile o šetše a re belegetse ngwana a boraro ga re tsebe ga gabo ga re tsebe re na utswa kae gape gore bakgotsi batswadi ba ga moremi ba tle ga maubane ba tle ba kopane le ba ga maubane a se lenyalo e no ba go no re bana ba kopane ebile bana ke ba bararo bakgotsi ganeng go reng wa bona so family ya bo papa go bana ba gago e go feitse go tloga ka day 1 until le go ndwa le go le ka mo motse community radio moroka mara wa tswa malome ka kapa mo go netaba ba gone agreement between sesi le monna le papa go bana ba kwanelo tša lena be ileng kgaitšedi aka le ka sebe le bana ba bararo la hloka agreement godimo ga bana ene ntongwe e leng gona ge batho ge wena le monna ga go lelwa ntwa tša lena di seke di affecta bana ntwa ya monna le mosadi ga e be ya monna le mosadi e seke affecta ngwana ngwana ge e le gore papa go wa bereka ngwana o swanetše go kry-a tšhelete ya gage ke tšhelete ya gage ngwana ge e le gore lena bobedi ga lena lene dithulano ntšhang bana ka gare ga dithulano tša lena wa ikwešiša ya
so dikwanelo be ileng se se bona o bile le ngwana mathomo wa ba le ngwana bobedi wa ba le ngwana boraro o keng se abeng ga go tshepisitse gore o tlo go nyala and then go padile ga go etla kae ke se be re tshepishaneng sona go padile ga go etla kae o mo dirileng wena se se bohloko ga se ke mo dira selo ke se e leng gore le nna ke diputša sona day and night gore ke eng se e leng gore a ke se dire se e leng gore ga se mo kgotsofatše ke kwele o bolela gore wena o tswa go bona bomammang wara go etswa mo go bomammang wara go fitla ga go robetse wa lora papa go monno be ile nako kae wena le monno le hlalana after ngwana wa mafelelo be ile nako kae so after kgwedi after 3 months after 6 months after a year be ile after mengwaga mebedi be ile after 2 years o ne nako kae go ntjwa le wena le yena le hlalana gale 2018 o ra gore go ya kwa ga bo mogalabo boragadi ya bana ba be ba sa bolele selo bana ba senke wa le bona ga o papa go bona gape mosadi ga ya go robala kua ga bo monna o tsamaya le ngwana wa e leng gore o tseba ga e sa le monnyane ke yena o wa mathomo yena o be ba re o montšhe o yena o be ba reng ke montši wa feditšhe jole mpotse mo ba ba bobedi ye wa bobedi le wa boraro mama o bolela gore wena bo sa robala ga gage le monno monno o tseba bana ba ee wa ba tseba o ba bone kae ka re ba sa e gagabo ba bona ge re ile toropong wena o be o dula le married man no and then ntwe e beng e dira gore o palle ke go tšea bana o etele le bona ga bo monna e be e leng ka gore go ya gona o be o ya o kwagala gore o be o ya ene gantši be ke sa nyako gapeletša thata ka re nna papa ka mo baneng o ba strict too much ba sa nyake dilo tša go tšika-tšika be nka se kgone gore ke tšee bana ke bušega ga botata go bona e le gore bona a senke ba itla ka mo lapeng kgaetšedi yaka o dula le lesogane ka mehla le ka matšatši le tshepišana lenyalo gape ditsela tša lenyalo di a bonala gore tše tsona di ya lenyalong so wena o be o no kwa se monno wa go botšang sona mara o sa kgone go counter ditiro tša gage because moroka sa mathomo o ka se dule le motho wa seega gabo man number 2 o ka se no belegiša motho bana and then wa senyake gore ka nako nngwe nke motho a tle le bana ka gageno le tle le no o no ba le yena le bana ba lena ka moka no a e kgonege ene ntongwe ke e bonang mo sesu sa rata papa go bana ba o sa morata mpotse nnete ebana wa gopola gore o ile go fetša go nthomela molaetša o la ka reng ka re ge ke go kwa o kwagala o kare o sa rata monna wena ke mmoditše nto mmotša ke mmoditše ene sesi nna o bona go ya ka nna a o te thate wena a o te thate ebile a o te tlhomphe go tloga ka 2018 ge wena e sa le o kgaoganeng le na le go kopana le e ka digwareng then o rata motho 2018 jwang e sa le o mmone ka 2018 ke ra gore nte o tlhalose rato le o sa mo ratang ka lona la kgaogano ya 2018 until no go nna ke fela ke re go tla loka o tla ba gabotse ga ke nyako o ba le motho e leng gore ke ba le yena o tlo sokodiša bana ba so ke fela ke re ge e le tata go bona at least o tla ba kaone le ge e le gore ga a ba tlhokomele mara go tla ba le nako e leng gore e tla ba motho then wena o nagana gore since 2018 monno la o emetse wena ge o buša pelo wena ke ra go te potša since 2018 19 20 21 22 23 24 wena o kore o nagana gore monna o sentse ke kgaogana le yena aowa o emetse nna tšatši le ke bušang pelo e re ko go botse gore na go tlo o diagalang diamond ge e ka ba o tsheditše radio go nuale go sa o tlo go founela go nyake a go botse ka mokgwa a go ratang because o go kwele gore o sa monyaka and o tlo go bušeletša o tlo go fa ngwana a bone ga a fetša a selegaleng the reason why ke re nka no re ka ngwana mathomo a ke nyake go nape ke tsenelela thata ka gore ke nagana re le bonnyanenyana bo be bo sa le gona mara ngwaneng wa bobedi wa boraro ebile le lekgono le o sa re
ke a morata ke bona o ka re ge nka kry-a kakapa a ka se rate bana ba ka o tlo ba tshwenya maybe yena ka baka la re ke ba gage o tlo ba rata o paletse ko go ba rata sa mathomo a ke nagane gore nka thabela taba gore wena o tla gage se utlogela bana baka ke ra ge ke ba rata bana baka ke swantse ke be le motho wa ka le bana ba rena gape woman sesi go dintong wa e ga botse ka wena Moroka wa tsa mo gone bothata that's why ke re na sesi nto mathomo ko gore kakapa ge mosadi a itla gae ke ne bo abuti ke ne bo sesi ke ne bo mme ba santse ba mmone Moroka ga go kgonega unless e le gore diamond mo moyeng wa gage o tseba bana ba le se ba gage cause ya makatša like gore why le na se se lebele bonana ka masusi fela goba mo ga bo monna bo sa fetse bo sa tle msagare bo ba e ba le mam msagare na go mo ba ena mokgekolo re bo ba mogalaile so ka malapeng a se mo batho ba ile gore ba ditse bo sesi ba yitse ba ba tla mo tsa gona mo ba go tseba mara ke tseba ke sesi mo teng and then ba bamba ba nyitse re no kopana ge le gore ke ona maku or mediro mara e se and then mo medirong yeo le mo makhung a o ge le bele kopana be ba sa go bone a sa go introduce jwale ka mmago bana ba gage no ba mmago ngwana ke mmago mamma e reng ke mmotšiše mo ka re ga e tšedi o sa morata o duma re go thuše buang gore o boele go yena ene gona ke eng lebaka la gore wena o nyake goba o boela go yena a ke re o tlile o nyaka thušo ke thušo e buang e o dumang gore re go thuše ka yona gore o kgone go boela go yena thušo e ke jaka ka ke re kakapa o phadile thata bolele ke gore ke kakao thušo e ke nyaka ke nyaka thušo mo baneng ba ka dilo tše e leng gore ke tlogile ka ya kae ka phula mafase ka raka badimo ba gage ka hlagela ke dilo tše e leng gore ke di hlagela gone jale a ke nagane le bana ba ka re go sokola bona o nyaka gore go ba naganela go diegeng ke nyaka thuša gore ke tsebe gore a bana ba tshwenya ke bona badimo ba bo bona o ene wa tseba nna a re tlogele badimo ore ke re wena o nyaka re go thuše buang gore o boele ka ku mara jwale o sa morata o ka no senya ke go boelana le motho o moratang wena se seng go batamele microphone a re go kwega ke tla hlatswa pelo a ke sa nyaka o tlo e hlatswa jwang e go tšere 6 years ka moka e gana go hlatswega ke tla e hlatswa ka re ntho e ntira le gore ka mokgwa e leng gore ke ka gona ke fetša e le gore ke ba le depression so go eng ka nna a ke amogele ke lebelele bana ba ka nna wa tseba gore gone ntong wa ke ikwešiše Moroka a ke tsebe mohlomong ka gore wena o motho wa sedimo o tla e araba gabotse ke nyaka go e tšea ka senama le ka semoya ka senama ge re ka re dutse ka ga maubane ka fase ga mohlare goba ka franteng wa tsena motho re sa mo tsebeng kua gating re botsišana a sa tsena jale o ke mang le ya motseba na re motsebe napile ene re tlo mo tsepelela ka mahlo go tloga a sa tloga gating a ba fitlhe mo go rena go fitlhela re kwa gore na o tlo dirang ke ya semoyeng tate mogolo wa bana ba o hlokofetse a senke a gata ka mo lapeng le jwale ka motho mogolo go šala taba tša ngwana tša morwage morago go ira gore badimo ba ka mo lapeng le a ba mo tsebe ene le yena ga a ba tsebe and then o kgonne jwang go tsena ka jarateng ya badimo ba gabo batho ba Moroka a be a tsena ka dikamoreng a dula fase a lebelela morwedi ya bona ka matlhong e kgonagala jwang badimo ba gabo batho ba ke e ka ba e kgonagala ka baka la gore ga ba ne protection goba ba weak goba jwang ka baka la gore gape motho o bontšha titiretse yo mo e leng gore a ba mo tsebe ene le yena ga a go tsebe e kgonagala jwang Moroka yona e ne bophošo bo bontšhi kudu cause ge batho ba se batliša molato ka sega gabo rena ba gabo monna santse ba iše diaparo ba ye
go tsebisha ba ka mola re amogela ngwana and then re amogela ngwana mosadi o mmagare ga monyaka a tsebe gore o ka kua ga bo mogalabe so taba ya sesi le mogala wa geshu e no ba mmakatša mola le mola gore ga botse go diragetše mara e mpontšha e le gore no e tloga e nyaka go nyakiwa kudunyana and then re tle re kgone go bona gore ga botse bothata bo bogolo ebile ba sesi goba ebile bo a buti na ka gore potšišo ga o kwa go botšha koko ke re ba go file maele a mabiwang godimo ga seemo se so koko a re a tsebe ebile monno wa senka mmona so ga e no molato ngwana o nako a ile ga gabo o feditše matšatši a makae a le ga gabo le laetše koko le a tswa le a kae ga botse wena o tsotsi man wena ga botse o ke gale o phela bophelo ba botsotsi motho ke tsotsi moroka ene go ne le polelo ye nngwe ya Sepedi ya gore ngwana ngwannyana ke tšhomi ya mmaga o ra gore o be o palela ko go potelela le mmago o mmotse dinnete tša gago tša bophelo wena nna batswedi ba ka ba straight thata mo e leng gore ga ba tsenela go ne nako e ngwano a ileng a ya kua ga bopapage wa mo tlogela nakonyana di-houranyana go ba letšatši wa tseba wa ke botšiša potšwe moroka go ne le malapa a mangwe a kwana le dilo tše di-snacks go ka be go diragala ke a azuma a ke re ba dirile jwalo e no ba kgopolo yaka go ne malapa a mangwe moroka a sa tswafeng kapa a seneng dihlong tša gore ba no re ba tseba gore morwa a bona ga a nyala motho ba tšee bana ba bona ba ba khunamiše fase ene bana ba sene mathata so ke ne le go nagana gore dilo tše kgaetšedi ya rena a bolelang gore di a direga go ka be go ile gwa no re o mongwe wa borakgadi ya bana ba go ba kokwa ge go ba tate mogolo ge go ba papage a no khunama mola a khunamela ngwano because go ba batho ba bo ngwana wo ke reng dilo tše di diragalelang ngwana wo ke dilo tša boloi tše e leng gore baloi ba nyaka go sotla mmago bana ba le bana ba ke mara ba etla ka dirithi tša botate mogolo wa bana ba le kokwa bona a ke tsebe man bana ba medimo ya babaka medimo e bakang bana ba le ngwana le gare o kwatetše papage o kgone mo kore ngwana o nyaka papage and problem ke pelo ya mmage pelo ya mmage e nganga le kgopolo e re monna e tswa pelo e re šalla gore mola go yena go kgopolo tše pedi ge monna o a mo gobatša o gopola papa go bana ba gage gore pelo e ngangišana le kgopolo mo go yena and then ge pelo e ngangišana le kgopolo mo go wena and then le medimo ya geno e thoma go tsena ka gare and then gore ga dutse le bana ba wa ba botša ka papa go bona wa ba ko bana ba nyaka papa go bona nnete ba kwiša bohloko gore papa go bona ga a ba fepe bafana nke o ise ka mo thokotse o ne mengwe me kae na le 15 o dia great man grade 10 oh, that's good o naganang go nagana ka papago go tlang mo go wena gore go nagana ka papago go tla eng mo go wena go ba go diagala papa I won't think in a wa munyaka ya yena ke shota ka yena ka matšatši a mang o shota ka yena ge go diragala eng so mohlomongwe ke bona gore mama ka a gona fota mona le mo so ke hloka yena gore le yena tla nthuše ka LG o ile wa tipotšiša gore ka mokgwa wena o monyakang yena wa go nyaka na o ile wa tipotšiša ke fela ke tipotšiša ka matšatši a mang gore o nyaka na and then karabo o kry-a ya mohutamang ge o tipotšiša gore mara e ka ba papa ka wa nyaka nna o karabo o kry-a eng ke no fela maatle bile ka ba ka tlogela ka rago ke se itša nako ka tlhoke ke nyakana le ena
because the reason why ke botšiša Moroka ne banna ba bantši ba feila go kwešiša gore lerato le ba swantšeng ba leiše ko baneng a se la tšhelete fela wa tseba ka nako nngwe go no ba le ngwana gago o dule le yena le sware dikgang ke karolo ye nngwe e bohlokwa kudu bophelong ba ngwana and then ngwana o gola a tseba le go kwešiša gore ka botse nna papa ka wa nthata mara papa ka o no be a bethega gore a kgone go nthabiša ka 1 2 3 4 mara lerato le ngwana a tlo le kwešišang gabotse ebile ba te kgothatsa ka lona ke la gore go ne le bana ba bo papa go bona ba ba support mara ba sa kgone go ba le bona ba bolla le bona ba ba fa maele ba ragelana dibolo so yena papa ga mo feselo mara papa is there ba ba ka moka ba swara dikgang mo lemoša ka bophelo ba di-teenagers ka bophelo ba di-stage wa tseba gore ga go ne ntwe monate ya go swana leo bona papa go Mthako papa go mošimano a re o bad mohlomong le yena o ne mabaka a gage mara ke no bona o kare o butse gepe e kgolo between yena le Mfano re sa ba le mmage ka gore mmage ba pallane ya o bona malome ka kapa ke nyako go hlalosetša ntho ngwe ka bana o bona ga re bolela ka ngwana batho ba bantši ba ne go tšea taba e simple go na le basadi ba bantši ba hladileng ba ganetšang banna ba bona bana ba bona le ge ba ba support go ne le banna ba ba hladileng ba dutše le bana ba gana bomma go bona ba ba bona le ge ile gore bomma go bana bao a ba ne selo gore maybe ba supporta bana ba ka gare ga hlalano goba e ka ba lenyalane ga la nyalana monna ga swanela gore dintwa tša gage le mosadi wa gage di tsene godimo ga bana ngwana o go bala mogopolo ka pela kudu ebile ga a sa bone papage ene ngwana wa ileng a tsebišwa ga bo papage go boima kudu go montšha ga bo papage ngwana ga a swana le o nyaka papage gopola re ngwana o godile go ne mabaka a mang a gore o tlo kere ke mošimane mmage o tlo palela ko go mogala ngwana o fetša a tsena ka gare ga dilo tša go seleka because a hlokile kgalemo ya papage so ngwano ga di dire gore a nyake papage wa mo gore ke nyaka papa ene go tlo ba boima go mmeola gore a be le monna o mongwe ka lebaka la bana ba because ba ba nyaka papa go bona ene seemo se papa go bona a se dirang bana ba ga se sona re bolela nnete ke rua o ka se lahle bana if mosadi o dia phoso kgalema mosadi ya gago o hlokomele bana ba gago o tlo ba jwa go sasa o tlo ba hloka bana ba tla be ba bereka tšhuana modimo ga e lahle wa e lota ene ngwana o e leng gore o gola boima so a nyakana le wena papa tšatši le o mo kry-ya o mo kgantšha o sa le mola banneng gore ke ngwanaka a ka ne go botša lentšu le le tee gare ga banna ba wa te tshola bophelo ba gago ka moka ebile wa ba mo swara ka sekgopi ene go be go se go swanela so monno o nyaka papage ene mmage o rata papage ene mmage ga ne le bana ba o bolela ka papa go bana ba ene mmago bana ba o dumile gore nkebe papa go bana ba monyetši fela go padi so se nna nka mo fa maele ka sona sese ke gore sese pheta ditaelo phethele bophelo ba gago pheta ditaelo phethele bana ba gago re a bona wa morata nate fela go boima gore re go fe maele ka lebaka la gore o re ga a supporte bana ge nke ba supporta bana be go le bonolo gore rena re go fe maele so go bohloko go go fa maele godimo ga motho o sa kgoneng go kopana le ena mara potšišo ya ka shi ke eng se o mo kwešišitšeng bohloko ka sona gore a tšwe go wena a ba ngale le bana gobana a ka se ba ngale fela a ka se go tlogele fela a ka se go fe bana fela o mo dirile eng nke be ke tseba nke be ke na le phetolo ya seo go ya ka wena ge o tšea tlhaloganyo ga go e bušetša morago o bona o ka re o kapa o gopola eng se o ileng mohlomongwe wa se dira a se se ratela bela se bakanyana gannyana a ke gopola
a gopole ne moroka a e kgona ga le malome ka kapa monna ka seno spela a go ne monno a ka reng ka gare ga lapa la gage go ne le thabo a no tšea beke a tsamaya a ela ruri a ngala bana a ngala mosadi a se bolele le mosadi a se bolele le bana ba gage monna no tšea beke a tsamaya nna batho mo go monna a tsamaya go santse go be le message ye ntwanyane nnyane yone e santse be gone a re tšee go tloga ge sese a imile a ntšha tšhelete a rae go ntšha mpa re boe re tšee stepe sa bobedi sa go palela ke go romela batho kua ga bo sesi re boe re tšee gape ka bana ba ba latelang mošimano ba e leng gore se se padileng ko go mošimanola le mo go ba bangwe ba se padileng and then re boe gape re lebelele gape gore a kry bua le nna ke bala dilo tse ke dikwelele ke boe gape ke lebelele gore sese o be a e tla nnoši lesogana le kgatlha ke ge le ija digwara le sa nyake go tseba gore na bana ba ka enkane o sa phentse o e tla le bana ye nngwe o dutse le kgaitsedi a rena mo go ne le bana ba bararo ka mogare a go ne le boroko ba ga bo lekgarebe le ga botsebe so a re no re motlho mongwe kgaitsedi a rena le ena go ka be go ne le dilo tse a di dirileng okay it's fine mara go tloga mathomong gape monno ebile le shaidi go tloga mathomong kore a senka bošhaidi ba gaga bo a bonagala mo tseleng bo bonagetse ka day one ene wa ikwa gore mošimane go nduane ntwe ya gore papa ge ba ntšhitše tšhelete a re ba ye go montšha e ka no ba gona e ka no be le mathomo a e kwa ntwe e ka no be e le mathomo a e kwa gore e bana go ile go a thukintšhiwe ke sa le ngwana ene e thomile go mo affecta because it's not a good thing to gore motho a e kwentweo especially ka nako eso ya e boima mara a ke botšiše koko a re no tsena ka lapeng la gago gannyane bophelo bo buang a boraite ntate kaka le tla iša ke mang ke bophelo nna ke ne le bana ba tshelela bashimanyana ba bararo le banyana ba bararo o kwa mafelelo ke nna o ke last born wa mathomo ngwanyana ke ne le bana ba babedi o dikisitse bagadi wa bobedi o ne le ngwana o moteng o a bereka ena mafelo a kgwedi o tla gae o berekela kgole a re tle bashimanyaneng moshimanyana wa mathomo mo go banyana ba ka motho o dintšhitše mo lapeng ke nyetse ka ena a tloga ka mo nyadiša a ga motse mogalabi a nyetseng o mo nyetsesa lo monnyane a tsena sekolo a fetša a bereka mo a bereka ntse di a mo tsogela makgwantse ba mo tšea ba mo iša ka nabeng tša ka metlhe ya ba motho a kgomeletseng mo bophelong ga ke mo nyadiša ile nyaka ntlo gana kua o makgweng go tloga mowe ke tlo kwa mosadi a mphounela mpotša gore o tlogile o tšulo nyaka tatago wa madi a fitlha mowe ga tatago a madi a mmotša gore wa tseba gore o sotlha mmago na ande o roga mmago nna ga o mpona ke itšang a se tato a mphileng fade ke leng go yone ya tabe e bohloko mara o nyetse ke nna ke nyetse ke monno moo tate o ile a tlogela mma nka se tlogele monno o a nyetse go mma se ka tlogela saka la motumonaka a re mang nna kotla ke badimo ba bankotlago dilo nyaka ena tatago yeo a go belegego a tloga
a nyaka tatago yeo a mmelegeo a mo kgwetša a re ee ke nna a re jalo a re ke nyaka thuso o kgopela gore o mphasetse ntšeiše le pasa a re and then ye a re ya sotlega mokgalane a re ke kgopela gore o bolela le motswadi ya gagwe le go mmago pele o itlama nna go nna gae o tlile go papa gagwe Steve Basa gagwe a sa tswa phethela le bakgolo a ya go wena mmotsa re ntala ke a sotlega tshwenya ke sedile a re and then a re ba re ko phasa a re na ga o dire gore ka di-offo ke ye le wene na ke kgone ya le wene ba go phasetša re a go stress o le se kaya nna ke tle ke phasa a re lo phasa kang a re ba re ka nku a re aowa nko ga e phase ngwana ka re a e ka sega ga bo bona ka re ba phasa ka nku mogala jole le ena nna ga thusa wa mbuti o ko gomo gore ke taba ja banne ela wa tsoga o ya kua ba fihla kua ela ba mo phaseta ba phete mo phaseta ba tloga jala ba sa mmotsa mo gore ba ile tšhentšha kganeng ba tloga ba ile tšhentšha kganeng o bitsa kgolotloko ai go tloga mola motlhola wa shebolekana mmerekong le tloga mmerekong o ba dedinso o ba le dikoloi mosadi bana o tlogetse lapa le o tlogetse mosadi e o dula ka mokhukhung a bereke ye msetla gane jana ga mpoledise ga re founela a founele motho a nyako go bona motho family ya mmagwe ya mpammago a nyako le mogala ke le kilo motšhentšhedi ga re kwa batho ba re botsa ba re e mosetla a ke bona vele ke a ba bona matlhatsa a gona mannyane a mebereko fela maresego a masogare ka boka ga bona ba letšhini banyana bašimanyana ba bona e sale ba banyane mara se ba banyane ka bokgolo se ba banyane ka bokgolo mara wa bala mo manyalong a ke tsebe gore sedimo sona se reng ore ke baloi a ke tsebe wa tseba moroka ge o bona mme a tlhalosa mo ke fupela ke sesego ka tabe botlhoko ga kaka wa tseba taba tša bana ba go nyalwa ka bomma go bona le bana ba bomma go bona ba seng banyalo re dula re ba eletša ka meo ge mmago a se a nyalwa borota ga ge le mogolo ga se phoso gore o tsebe ga bopapago ga se phoso o ka no bonda le bona ge ba le mediro wa ya wa phetha mediro le bona e fela o seke wa dumela ba go iša titikwaneng ba re ba ya go go phasetša ba ya go go direla eng ke segiša ke ge ngwana a tloga go monna wa mo godišitšeng a monyetšeng ka mmage a ya go papage a re ke tshwenya ke badimo ga a tseka o kena papage a ne bothata papage ore le nna sefane se ke se berekišang se ke sa step father le nna ke papa a ke berekise sefane sa gage wa bona gore papa go mthako o be a tukwešiša gabotse and then yena ka mahlale mohlomong le dikeletšo tša beng a dikereya a tloga a tshela papage a ya go nyaka mogala ba belegileng papage a mo kgwetša ba mo diretše ba mo phaseditše after moo go diregileng ka dilo tša gagwe wa tseba gore batho re kgona go phasa ra se kgone go phasolla go ntwa le ge ke nyala ngwana mosadi ka ngwana gape ngwana o laka ga maubane ba mme ga ko badimong ba ga maubane ba be ba mofa le maina ko ga maubane ka moka ga one and then ge yena a tloga ga a sa tlala semaubane se a re banna re dirolola jwang gore maina a ntlogele le badimo ba ba ka moga maubane ba ntlogele then nna ke ya go thoma badimo ba ka ba bamsa le maina a mamsa a bona ka kapa ge re bolela ka tlala
batho ba itšea sempolo ta ene tlhalo ke nto ngwe e leng gore motho o santse a e nagane gore malome ka kapa ge ke tlala ke tse ke ya go dira eng mosadi o kgona go dula bogadi nako e telele mo gongwe a kry-a ba thwasa le koo bogadi a be le dintompa le koo bogadi a be le bana dilo tša gage di atlega ka morago mosadi wa rena ke a tlala ebile ke tšea bana o lebetse gore ke tse dilo tše ke dirile ka medimo goba maatla a bagalabe ba gabo mogalago ene ke gahlantšhitše medimo ya ka mo bophelong to ke nyakang go e lemoša sese ke gore ge o ne ngwana le motho o se ka tšea gore mo bophelong le tlo phela ka lerato go fitlhelela lekgwa go ne le ntho e bitswang di-challenge ande di-challenge ga di thome ka rena di-challenge di thomile ka bokoko wa rena ngwano wena le papa ge lene mathata a lena ene mathata a lena le leng ka gare ga ona go ka botšha koko gore yena le papa go ba bile le mathata makae o ka kry-a gago e le a mannyane so nto go ka e lebelela ga ya thoma mo go wena e thomile ka lapeng la geno a ya thoma mo e thomile ka lapeng la geno ngwana o laola ke medimo wa bopapa ge le ya ga bommane and then ka lapeng ge badimo ba tsena ba kry-a e le gore ka gare ga lapa le gona le tšhetšherekana modimo mo le o mongwe le ka go šireletša ngwana wa gage ge badimo ba bona mmago ngwana a le senyedi ba kwešiša gore badimo ba gelu ka bo bona ba ne le tlhakatlhakana badimo ba gabo bana ba ba kgona go tla ba nyake bana ba ke kgopela go botšhapudiso ko o tlhabile mara go le ngwano a ka mogare ga lapa a nyakang fane ya bopapang wa bona fane malome kakang ge mosadi a tlabile re gahlantšha medimo ya gabo le medimo ya bana ene batho ba nto ngwe batho ba tsantseng ba ikitsitse re nyala ka tšhelete ge re fetša go nyala ka tšhelete re reka diphoofolo tše e leng gore ke tša go gahlantšha medimo ka tšhelete diphoofolo tše letšatši le re di hlaba go phasa malome go phasa rakgadi go phasa batho ba meloko ka go fapana ka lebaka la go rela ke rena ba gahlantšha medimo bana ba mme a tlileng le bona bo malome wa bona malome ka kapa ba swantse ba ye go ba laelela gae gore tsebang gore bana ba ge le banyaka ka lebaka la gore be ba sale go papa go bona be ba sabe mo banyana tsebang gore bana ba le ba sepedi ba ile ga moredi bana ba ba nyeditse ke mang ke moredi a kere mosadi o kgone monyala ka bana ba bane o kry-e bana ba ba fapana ka difane ge nna kere ke a nyala ke le moremi ke mmereko wa gabo mosadi gore ba gabo mosadi ba ye go tšea bana ba ba iše sebatauleng ba ye go ba phasetse ba ye go botša badimo gore bana ba ga ba sale ba ka mo gae mo gongwe ba gankadileng bana ba ke lena ba fanetša gabo papa go bana ba jamane tsebang gore bana ba sepela ba ya kae ba nyala ke moremi bana ba ga ba fita kua ga moremi ba seke ba tshwenya ba ga moremi ge ba fita kua bana ba ga moremi ba ba amogele gobane ge ba fita ga moremi le ba tšea mane jwale koko ke mo ngwana o a ileng gae ya go nyaka thuso a palela ko go thusega ka lebaka la gore ngwana ga ya ga bo papa ga tsanetse go ba le botelele jwale bothata ba bana ba matšatšia ba nyaka fane jaaka bo papa go bona ba sepela ba ne ba nnong a re ga ne sedimo se kgona go tshwenya ngwana mara a go be le distepe tša maleba tše e leng gore ngwana re tla re ge re mo isa ra tseba re ya mo phasetša badimo ba molokola ge re bolela ka badimo se batho ba tshwanetseng go tseba gore re bolela ka botatemogolo wa rena ba ba tsebang setso
batho ba bantši ba gatlantšha setso le believe. Setso ke setso ka bo sona se dikemetse noša se believe seaka setso ke setso re kry-ile le setso se sena gabone tate mogolo wa ka wa tseba gore ka setso se sena gabo ngwana o reiwa dilo ke setewa se believe. So ge ngwana a etla bogadi a etla le mmaga re mo fa leina ande badimo ba tse gore leina le ngwana a santse a le amogela ande ge ba bolela ka badimo ba fa madi ba se ba tia ngwana re kgone go ya mo poleke ba e bitsang gore ke sebataoleng goba motlhareng wa goma goba solong ra ya go phasetsa ngwane o badimo ba mofologa batho ba sa motlhong fela go pala ge e le gore ngwaneo ba gabo ba itse banyago onkwa ga botsa ke re go so lapa la gago le tlhakatlhakane le ne le bothata ba le tswaletse manyalo le ne le tsitse le ne le tlhakatlhakane godimo ga bana ba gago ba tlo bereka mare ye ba e berekelang wena o le mmago bona o ka sebeng ande ke nyaka go lemoša batho se sengwe ka lebaka la gore ka bommago bona baswa ba bantši matletši a rere ge re bereka re phedisa basadi ba rena go feta bommago rena tšatši le basadi ba bathoma ba re bontšha lekgala re a boa rollela mola go bommago rena ba le e leng gore re be re ba swere maratha re sa ba bone gore ke batswadi ba rena wa bona bana ba gago kopo ge ba bereka ba sa go direle seo rapela modimo botša modimo o botše badimo llela go ba geno ngwana yo ke bolelang ka ene wa mošimanyana e be le monnanna mo go lapa la ke dula ka gare ga ntlo e nngwe a fa sister sa gago koloi ka nako ye a mo file go yona gore ba dira ntlo nngwe le nngwe ka molapeng a e lwa ka ntlo nngwe le nngwe le ka molapeng tate ka paike dijang ga nka ba ese mara go folo shibele kana mo go wena a ke wa tseba koko go ne le phoso ye nngwe baswa re a edile phoso e kgolokgolo ande a se phoso nnyane baswa ge re fetša go kry-a basadi malome ka kana re lebala bomma gore mara motang basadi ba ba re kwešiše bohloko re gopola bomma gore baswa ba bantši moswa o kgona go ja bogobe ka nama ya leina a fete mmage a fele setemo a re ke pepa mosadi wa ka mmaga a bone go lasa dikhansesi ka go ngwala ka maina motlang mosadi wa moroba pele sa mathomo sa dira mo mama o tlogetse dikoloi tse pedi mosadi o dinametse tsa makakakakaka a ko go dula ka mokhuthi a ko go botsa mo tlogele ga a tsebe tsa se dirang ke mosesa mo rapedise dilo tsa sa bohloko ke mosesa ntate moreng ditoloka ke mosetla o ka re ke lagago gore mama nto ke nyakang go go botsa mo bophelong batho ba bantši re thabisa basadi ba rena go feta bomma goreng ande re tepotša gore re a tseba go feta bomma goreng motswadi a ka se go belege wa tla wa boa wa tseba go feta ene motswadi a ka se go belege wa tla wa tseba go bolela go feta ene motswadi a ka se go belege wa tla wa tseba go mo kgala go feta yena ka mokgwa go fetang batho ba bantši re wela ka gara ga mathata gobane ka nako ge e le bose re thaba le basadi ba rena re lebetse gore ka le lengwe la gore o lebelela go o thaba le mosadi o thaba le mmage ga o thaba le mosadi le monna mosadi yena o thaba le mmage wena mmago ga ebe motho e tlo ba motho motlang o mo kositse botlhoko wa bona mo lefatsheng go go le motho o mongwe ba re ke modimo o nyaka sa siametseng go go ntsha ditshedi tsa nako go le botse a go bontsha tsona gore lebelela and a go bontšha ona ka nako e thata so ka isa pele gole ija se modimo
ngwana gago ga a phepe ba ena a nyakang go ba fela mara letšatši le nako di etse tša gage tša gore a tla fita kuname mo wena re mama ke a go botsa ke re bakwa re kgona go tla le dijo o feta mmago a sene dijo mara go ne mosadi wa ka fetang mmago a sene dijo go mmatseng ka lapeng la mmagaja mara rena banna ra edila ntse re feta mmago rena mo le papa go rena mo re ye go ja le mosadi go mmago rena ba bone dikgatodi ke dikgaong ke bophelo bo bophelong matšatši ene ka bophelo bo re bo phelang a go ne mo re yang thabiša mmago mosadi ga a fitlha bogadi o tshwanetse a thabiše mmatswana mosadi ga a ka ba tšhomi ya mmatswana monna o tlo mo rata kudu-kudu le go feta ka lebaka la gore o rata mmage ene ebile o tlo bopa lerato godimo ga mmage gonne le o ra re mama ngwana gago o tshwanetse gore a phadime jwang e le gore o busitse modimo wa gage gape modimo wa mathomo wa ngwana gago ko wena o ra re wena go o kwele botlhoko le modimo wa gage o mofe modimo o tshwantseng a re ga a mo rapela a mofa go feta wena a gone modimo e leng gore ngwana a ka rapela thapelo tsa gage di a kwala mmatswala ka ga thabile wena mmaga pelo ya gage e rothama a e kgona gago mo re bophelong mo ande se nna nka go botsa mmago ke gore dilo tse dingwe ka di direga ipotse gore ke nako a tsone ke lebelele dikarabo go wena di etsa wankwa ngwana wa gago o se ka tepotsa gore o thabile go sa leng ka gare ga sone ngwana wa gago o ka gare ga diketane o nyaka go tswa ga a tsebe mo dikeng tsa ya maemela ngwana gago ya maemela ngwana wa gago ngwana wa gago a go ne motho a ka nna ke ngaka ka tsebe ngwana gago go feta wena a go ne motho a ka tsebe ngwana gago go feta wena ngwana wa gago o ka gare ga digaka mamasoko onkwa o thabiša batho ba bangwe ba thabile bo mmatswale ba bantsi ka montle mara batswadi ba ba kgonyana ba kwa botlhoko ba rothisa meoko tlogetse mosadi o tlogetse bana ko o le o dula mokhukhung na ga a dula mokhukhung koloi tsa gage di tlang o di šile motseng wa gagwe o tlhapile matsogo a ra mosadi a rese o mošile le ntlo le dipelo wena le mosadi o le ya kwana re re kwana gannyane le ena monne o tlo go sepela o mokwateng wa tseba mama mo bophelong le ngwana gagwa e ba le bothata ke maikarabelo a makoti le mmatswale go ya maemela makoti a tshwanetse wena le makoti le bakileng o re wa e morwa ya motlhogeng ke mmotsa ke re morwa ke go tlogetse mara ga a dile leng o dula bokuku ko nyakile setele ile mokuku wa bona banna o go botsa ka banna banna re goga boima banna re robale ka malapeng basadi le a romana gore monna o bona gore ka kapa gore ke be le khutso kampane ke nyaka motse sekgweng mo e leng gore go kgonagala nka tsogela ntlo ya 10 room ka nyaka mokhukhu ka dula and then ka tsoga ka fao ka tsoga ke le phisi ka kgona go nagana ka bophelo wa bona monna ka tsogele motse fela ene banna ba bantši ba tlogetse metse basadi ba bantši ba tia gore banna ba ba loile no a ba loile melomo basadi ka bophara ba ntheledile basadi ba gešo e le banna ya lerata thata go bogolo melomo wa bona a go nente botlhoko lenkele botlhoko la go tshwana go gore malome ka kapa go santse o robale mosadi wa go roga go santse o tšhaiše o gopotse go a gae mosadi o go emetse go o fika o wa go roga o mmerekong ke founu o a roga o ka gae o a roga o ka kamoreng o a roga na a santse a phele ka o ka lebelela ngwanong that's why ke re bophelo ba gage bo ka gare ga digaka
ga monna a sala a tlogela le dikoloi a tlogela dilo ka moka a ya go dula mokhukhu go lena e santse be sign ya go bontsha gore motlhopo go bile le option tse pedi mo go lena go tepolaya le go ya go ya ka moka ka matlhaka badimo ba gabo ba mo file option ya gore a fetela a ye go dula nnong ntwa ya monna o le mosadi o e nyaka gore le bitse meloko le dulele fatshe le bolela go ngallana ga gago koko le makoti go ka Mmagwe a re, ka tšatši ke mmoditseng ka la reko kwana a re keng nkile re ga e fitlha o founela motsala go tla motsala o botse mokgakolo ga mma go makodi nka tle ke sa tla ke ya monyanyeng ba nasebia ye nngwe teng ka bea ye nngwe gape a re nka seke gona ke a napile mokgala jwa re sa re ke gona and then lena mama ga se nke le ba le kgopolo ya gore le befale le bua ga bodisa re be re rea date e re be re beileng re be re sa re batleng re be re ya go bona ba re ba monyanyeng ya bobedi gape ra ebia ba re ba lefung motala napile a re ee a re dile ga ba re jang e tlo re bona ka nako ba nyakileng ba tloo ga senke ba etsa tšhono ke kgale ke 5 years ore ke bua go bokae nna 8 years ke ba fepetse ngwana mosadi o a bereka go ne le mmereko a o berekang o ba tlogela ngwana a ne le 3 months ke fepile bana ba ngwanake a ba šiesa le ba bannyana a ba gola ke ga bakeng mmago a sentse a ba fepa e ba fepa ke nene be ke nyaka gore bana ba morwa ke ba fepe ke nne o ba kere e bia le bona ga bona mo makoti a dula ngwana le ya go tseba mena ke a go tseba le feleditsene go bola le makoti ka mafelelo ke tlo bolela jwa le wena ka gore le re ba re o dira mo difounung o mpolokile go tshwana le ena monna ga o mpolokile ga ke sa bolela le bona ga se nke go a fitlha nako mo e leng gore o ile wa eletsana le mokhalabe gore le tlogeleng taba tša difounung ke le tethwadeng le nkua tseneng ka morwago le yeng go bontšhana le makoti ka nako nngwa mokgaladi o ile a mpotsa re o ile a mo founela ge dikoma tse di tlo tswa a re o santse gore a iše ngwana toneng le o makoti a re ee go lokile ke botsa ke motala a re ee go lokile itse nako ga e fitlha motala a re ke etla ke tlo mo tšea mo lokišetse moo ke tlo mo tšea a re ga a gona o ile ga a bona a re ga go paki le ena a se ka tlhamfula mama gape makoti o le monyetsi ka dikgomo ke makoti a leng ee re monyetsi ba ra motlhabiše o wa tla motlhabise ee wa ele sa motlhabise ke itse ka nako e re tlo motlhabitše ke ga go tsena dilo tse monna o ba leka o ba se ka mo nageng yaka makgwa e ba mo išitse ka kwa re tseba gore ga a boa mara a monyaketse ntho makgweng a re jwa le itlo ba monyanya ga a boa ka kua moše o tlo ri a monyanya mare dikgomo tsona re di isile wa ikwisisa e sa tse re monyanyela o tlo dule ka go thoma go tsena tsona ditaba tseo tša bona ke sa tsebeng gore ba bakileng moroka nna ke no nyaka go bontšha lebaka fela la gore ge re bolela ka seng a re boleleng ka seng re se ka tšea setšo ra se apeša dipana re se ke ra tšea setšo ra se bea ka mokgwa se tlo favang rena kapa re se nyakang ka setšo sa ga borena ngwana ge a se mmage ge a se a nyalwa o borota ga gabo mogolo so ntwe e swanetseng e diriwe go mošimane a ke tsebe gore ke taelo ya mohuta mamara ke buša re wena o tlo e tseba ene o nayo and e swantse e direge gore nke ge e ka ba mokgekolo o sese a mmoneng ka nnete ga se baloi ba tlile ka seriti sa mogalabowe ke yena mogalabo o swantšantšhiwe ka molateng la bo batho and then mokgekolo a bonang ke mošimane
o swantse a rakiwe mo go ngwaneng and then o tletse a bua ge e ka ba go tla diragala ka gore baratani re no re mola re ba tlhalane ba boelana ge go ka tle go a diragala gore sesi a tle a boelane le papa go bana bake then e tle ba gona badimo ba ga bo papa go ngwano ba apara ngwano mola e le gore ba dirile ntho e right ba tlabetse mmara gone jwale badimo ba ga bo papa go ngwano mogala bo ge e le gore o ne sebete sa go tsena ka mo dikamoreng tša a tsene ka mo kgorong ya batho ba ba tsenele ka dikamoreng no go swantse go be le taelo ya go montšha ka mola and then go be le taelo ya gore mokgekolo a tla iša ngwano a tloge mo ngwaneng o ga a borote mo ngwaneng o ngwane o borota ga bommala ke ra ge e ka ba re a re reša re bolela ka setso mo jwale ngwane o swantse ga ge a bona bakgekolo a bone bakgekolo ba bommala e seng bakgekolo ba bangwe ba e leng gore a ba tsebe ke ra ge e ka ba re bolela ka setso ka nnete o bona malome ka kapa ge re ya sekong ba ga bo papa go ngwano ga ba tshwanela go tshwenya ngwane gore ba be ba feleletse e le gore ba mo latelela ka gabo unless if sesi le papage ba ile ge ngwana ga a fitlha kua ga bo papage ba kry ngwana ba go potelekela mo tladitse kwane ba mokgaseng le mmegile a sanka la mmega shosho unless ba e dirile wena o sa tsebe ngwana o ke go fitlha ka ga bo papage o kry-ile ma wena le mokgekolo le ile ka ledula wa mofa ngwana a re o swana le ramogolo wa monno e seng ramogolo wa ngwana o tshwana le tate mogolo wa ngwana and then a senape a re ba kgalamelela mo betse ngwana a pass o ba goga snake a o mo phasedi ke nagana gore ngwana ba mmegile ke nagana gore ngwana ba mmegile ngwana o ka se morete o sa mmege malome ka kapa o gopole gore batho ba bagolo ge ngwana ga a sala a fitlha ka gae sa mathomo se ba se dirang di tloga fela ba no re ba galana re lebogile lesea le mogodišeng le mošireletseng so that's why ngwana a tshwenya ke badimo so ngwana o ke gabotse o tlhoka go beiwa fase a fiwe maele le counseling a kgone go loka le gabotse so thuso yona o tla e kry-a thuso yona o tlo e kwetse a ke tse re ka fa bathieletse nakonyana ra kwa gore bona ba reng Yeah, 064-858-2771, 064-858-2771. You will tell the Joey Caneta Ruri, Kimutse Community Radio, Yalakota Shop, La Selagaya Nafa, 96 number. Zero 064-858-2771 064-858-2771 ditaba ke tsona tše magagesho ditaba ke tsona tše le dikwelego ka moka ga tsona go ne le WhatsApp mo MSRS Dumela MSRS Dumela MSRS Omomoye MSRS Omomoye Dumela
0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela MCRS MCRS dumela MCRS o mo moyeng MCRS o mo moyeng dumela ina ta goeletša wena mmago bana ba bara tlhabela ka pitšeng tse kgolo hloka ina ke rata go goeletša wena mmago bana ba bararo ba e leng gore tata gona o ile a ne go šia ntle le lebaka re basadi re ba bantšhe re fetile ka gare ga diemo tša go swana le tšeo o sena lebaka monna mo hlomphile mo file lerato mo file tše ka mo fela a no ithatela se yena ya se ratang a sa se boneng kwa ntle rena se re sa se tsebeng re le batswadi re ka se ba confirm gore ke eng se ba se ratang le se ba se nyaka bophelong fela re šetše le masea ba re file ngwana ebile re a godiša ka lerato modimo o na le morero ka maphelo goba ke re ka masea a re file ngwana gore lebaka le ba le tletše lefaseng e tlo ba bana ba e leng gore nkareng bokamoso ba lefase le bo matsong a bana bao e bone ke bona di-leader tša rena tša kamoso ba tlo ba di-doctor ba tlo ba dingaka ba tlo ba di-pilot whatsoever but se e leng gore ke rata go kgothatsa tlhokaina ka sona kore a se ke ba te tshola ka bana ba a rate bana ba a ba mogele ebile ba godiše ka mogao ke ba kgopelela go modimo re modimo a ba fe mogao ba gole gabotse e be bana ba go hlompha ba be le kgopolo ye botse gore mago bona ebile a ba godiša seng ka ba latlha go tshwana le tata go bona jwale kakaba ke a ba kgopela bana ba ke dipelo tša bona le bona di thuta ba fetša dikolo hloka ena ngwanešong ke modimo ka go thuša bontate morene ba le thuše le fole mme bophelo ba gago le wena bo bo botse o kgona go berekela bana ba gago le bokamoso ba lena bo botse le lelapa la mme le lona le thušege modimo le tšhofatše a tramana makamang RDP ya thambele MCRS mo moyeng dumela thobela le gona re gona le kae ka kapa a re gona ya le leboga ke lebogela go tsena ka kapa tšwela pele ntate manyathela re go theeleditše ya ka kapa wa tseba ke kgatla ke ka kapa wa tseba ke kgatla ke ntate manyathela ke kgopetše re le tšweleng pele re le theeleditše ya gona le bothatanyana mo mogaleng se se nkgatlhang ke gore ke namile ke tlo ya kwa ka ba kgopela gore ke nyakišiše ka tabe ye ka gore ebile ke wa kgopele ke ragolo a gae motlheng o ragolo a mang ke ragolo ya setlogolwana tlogolwane seo tshwantseng se e komeng o bolela ka ngwana makoti goba ka wa morwedi o re nang le yena ka mo ke ragolo go thoma ka mme lesogana le o tshwantseng le e komeng le lefe ntate manyathela a kere o bolela ka gore ba re ngwana tshwantse a e komeng mang tshwantse a e komeng ke kole o bolela ka gore ba re ngwana ba re le tshwantse a e komeng ke ra gore lena le ra kgolwa mang lena ke ra kgolwa go thoma ka mme lesoga ke a ba tseba ba ga manyathela ke ba tseba go feta le ntate manyathela ke ra gore le tseba ba re neng le bona ka mo goba le tseba ba bafe
thoma ka ba mogala magala ntate Manyathela ntate Manyathela ntate Manyathela ntate Manyathela Manyathela o mara a ke tsebe man ba boletse ka taba tša dikoma mo gore mang ba mo lokišetša ba re o ile ga bommage ga malomage wela a re sa tseba gore ga re ke ra kgolwa mamang ebile o tla ya go inyakišiša ga botse tabewe o bolela ka ola wa makoti ka kua goba o bolela ka wo goba jwang a retse emsereso mo moyeng le kae a re gona rra lena ke Dineo Talana a bolelang a re ya go amogela Tala a osi adresse ke mo fang yona ke gore a tšee mama ba tsamaye ba ye ga bo tata bana ya ba ile phapela bana gona ba ile ba diang ba ile ba phahlela okay le ge e le gore momona a sa monyake gore bana ba be right e le gore o ge le lebeletše le bona o ka re bana ba nyaka go phasetšwa bana ba santse re ba phasetswe badimo ba bona ba banyaka okay o motho wa setšo ke motho wa setšo jale go ya ka setšo kgaetšedi ya ka ge ngwana mmage a se a nyalwa o borota kae go borota ga bommage bogolo ga bommage mogolo and then ba bopapa ge ba kgona go feta ba bopapa ge ba seng ba nyala mmage ba kgona go ba ka godimo ga ba bommage aowa and then ge e ka ba ngwana ge mmage a se a nyalwa ba gabo ga bane maatla jalo we ba swantse ba ye go phasetšwa ga botata go bona ba ba nyaka jwang ba se ba nyala mma bona a ke re bana ba batshweu o dirile gore bana ba ba satlho ba batshwenya goba ba ka ya le bona solong okay ba ba phasetša gona ka setšo ke re ge re bolela ka setšo a ke re ngwanetšo re bolela ka setšo ka re ke kole gore motho wa setšo motho wa setšo badimo ba ga bommago ngwano ba reng ge ba bopapa go ngwano ba tshwenya bana ba mola ba se ba nyala mma bona ke ra ka setšo kgaetšedi yaka hello 06.582771068582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS dumela MCRS dumela ra go amogela motse community radio Thobela le kae re gona ra le bona nna ke no rata go leboga maele le tsotlhe le mo ka tse ke di kwa mo ipitsetse golo re bolela le mang kae ke di botsa matsaisang mopeti re a leboga Khaya ge e ka nnete ruri le rutega le khwetša maele ba ba ntse ntšhira pero nna re gola re no gola re no utlwa ba a kore a re ditse gore ke nnete di sontse direge mara ka yona nole re kgone go kwešiša gore ke nnete di sontse direge re a leboga Khaya medisetse professor ke moremi ka mowe thobela le kae re gona le kae kgaetšedi yaka rona ke re ngwago moso yo mapholo ke bolaya le wena awa ngwago moso a suona le tseneng ga botse tšatši la go sasa ke re a be mašatsinatlhogana le go lena tswela pele le go thuša setšhaba ke no re tla ria wale re tla go thuša re tla go rapediša gore le wena go sasa ge ba bangwe ba fiwa le wena o fiwe se sengwe ke a leboga thank you kgaetšedi a be moši o monate thank you Khaya 06485827771
0648582771 ye o itheleditše go ye ka nnete ruri ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM wa tseba taba ya setšo taba ya setšo ka re e ne le go gakantšha kudu ka gore le lena le mangaka profile e tlhalose ka tsele tee ya go kwagala gore ya nnete kie mara ke nagana gore tšatši le lengwe go tla ba le nako mo e leng gore gabotse e tlo discussiwa gabotse taba e msereso mo moyeng dumela thobela le gona a re tena ke Maleka mo mpeleng re a leboga Mr. Maleka a ne ke utlwile je ke ntho le bua yona ba mosimane ena ding go fetsonya mama a go nyaka sefata se se ya wa bona re mara ba sokodisa o ba sokodisa because wa bona re ko costa re ke nyaka mosebana le bana o re ne ya ke bana ke ka gore mara ba go la mo ba dira be anasu okay Mr. Maleka 0648582771 Ndana akele tamisheng le na le tate Moremi le bohlokaina kare eshe ya tamishang ke kharban kwale nna o sanela ka usana ba yena ke Black Beauty Thande ga ba rate ka moramogeditsana ta ja hlokaina tsa go hlokaina ke tšentši ke tše kgolo ke tše thata e di kuša bohloko se solo gore ne ba re kola ngwana mošimane bohloko gore o traumatize ka se sebaka ebile special a kwele tabela ya gore o nyakile o ntšhiwa a e tlo mo robatša boroko o nyaka counseling ka nnete so nna ka re tate Moremi thuša bana ba ga thuša tšhaba sa gago e ka spale ya leswa nne ke a tsaya gore le tlo e kgona moraga lenaneo le ga lefela e tlabe šetse o tlologile tabe le kgonne ke re ba thuše tate Moremi tsena ka lapeng la mmeo ke a kwa bohloko ka lebaka la morwagage o kwa bohloko bogologolo go a baba gore go diše ngwana bo a tla go hlanogele ke re go mogala jwa mokgekole o bontšhitše lerato go bana ba ka moka ya le gore o nyetše mmeo ka moka ngwana o mmontšhitše lerato go tshwana le ngwana ya belegeng ke yena ke re tate Moremi hle ba thuše ba hlokaina ba be le bophelo jo bokaone ba thuše le ka lapeng la bo bona go loka ka moga wa modimo ya leboga ke re thank you re a leboga Black Beauty go tswa ka lefaseng la Ramokgeletsane 0648582771 19 minutes to 12 o'clock re sa swere taba mmagagešo ya kgaetšedi ya rena o e leng gore o ne le bana ba bararo le lesogana tsoko le o le sego la monyala ebile le senkeng le notla go samela mosamelo wa ka bogweng marang ba nna gore bala bogweng go le bosiso bana na auso ba ka rabola ngwana ka ga tlola pele a tla dula le yena go bona gore auso ga hlalefa eba ya no msereso mo moyeng dumela hello thobela le ka ntate ka ntate Moremi a re gona ra lena na re la ba re gonna tsena ke sa tsete a re a leboga ke nagana gore go bohlokwa gore ke se ka ipolela gore ke nna mang ke gopela gore ke se ka ipolela gore ke nna mang a gona molato le amogetšo tlhokaina taba le ya dimo le badimo ke thata ka kudu o ka kry-a ba bangwe batho ba go thuša ba ya ba go phasitša ga bommago wa loka ba bangwe batho
ke a gana rena re a itseba ke le ba bangwe ba nokwa like ba bangwe batho ba nokwa ba e bolela bare aowa ngwana ge mmaga a se a nyalwa ga se tswa ga bommaga warra maele a lena ko gore mo tabeng e re e swereng ka boripane a ke re kekoele ke le bolela gore bana ba ka kudu-kudu ebile ke kwa lena ntate ka kapa le ngangiša ba letšang ba laetša go bontšha gore bana ba a ba go bona ke bana gore a bothata go bona a re a wa e kwa gabotse a re ngangišane re nyaka go kwešiša le go bontšhana ke ra gona le bašala ka dikwešiša ke re rena ditaba tsela ditira nna a se nna ngaka mara ke ile ka letsa go phasetswa gona ka mokgwa ba re ba go nyetswe o phasetswa ko mmago a nyetswe wa pala jale rena re a ditseba se rena dingaka a re a phepola batho dilo tse di re diragetšela ditseba. That is why ke butša ke re maele a gago on this issue o be o re go diragale eng ga go bana a tse bana ba ye ga bothata go bona ba yo phasa ke tsa gore a se ba banyala ke senyetse bana ba bathong ba go bana tse bana ba ye ga bothata go bona ba yo ba phasetse then dilo di tla ema gabotse ba so ba ba phasetsa ga bo mma go bona nyetseng goba ga bo mma go bona di bereka mara a se bana ka moka ba di berekang rena re a di tseba re di bone tseo tse ya reng re go kwele wa ra o bušeletša ntote gantši re go kwele molaetša wa gago kapa maele a gago ko gore kgaetšedi a tšee bana a ye go ba phasetša ga botata go bona le kwagetše re a leboga hle re a leboga 0648582771 0648582771 16 minutes to 12 o'clock moroka e re ke bušetse ka mo wena ka mo nke o na bana be ka yona ge o fetša o e tswalele o ba fe di-phone number a ke leboge malome ka kapa a ke leboge le ba theeletši ba ba letšitšeng ba file mebono ka go fapana sa mathomo se nka se bolelang ke gore taba ya ngwano o hloka counseling lentšu la le kweleng la gore papage o ile a bolawe ga le tlo dula gabotse mo mogopolong wa ngwana ga e tlo ba le botse mo mengwageng le tlile mo kuša bohloko mmago bana nka o bolele le kgopolo ya gago le pelo ya gago o fetše o decide gore o nyaka eng bana ba ke ba gago ga go gane motho mara o sala ka tlase ga batswadi ba gago o sa laola ke batswadi ba gago o ka se tšee decision o nnoši batswadi ba gago ba le gona koko bana ba le ba rieletša kere akere ba tshwenya ke badimo akere ba re ke ba gabo papa go bona ka ke kgopela go ya go lebelela taba ye nna pele ke go kwa gore badimo ba gabo papa go bana ba ge ba tshwenya ba nyaka eng gona mma go bana ba le papa go bana ba le koko bana ba le tate mogolo wa bana ba dirile eng gore bana ba gabo bona ba tle ba banyake ke boe ke lebelele mma go bana ba gore ga botse o eme kae and then ke ye go tsena ka gare ga lapa la gago bana ba gago ba ba fa bana ba ba tlogela molato wa bana ke eng bana ba gago ge ba nyala ba hlala molato wa bana ke eng motheeletši wa feditšeng go letša ke a mo amogela ebile ke amogela molaetša gage malome ka kapa fela tabaši go boima go koko go rwala bana ba bararo
go a go nyaka ga bo papa go bana sa go tsebe ga bo papa go bana ba ba tsebang gore o la sesune le ngwana bo bona ebile ga se o moteke ba babedi ke ba bararo bona ba paletse go go latella bana banna ba geshu a se mmereko wa bana go nyaka bo papa go bona ke mmereko wa rena bo papa go nyaka bana ba rena bana ga ba timetse bo papa re tšhabela bana ene mo re ba tšhabetseng re ya go tseba so bo papa a re belle maekarabelo gore ga bo bana ba re tsebe gore le mohlang ba ga bo badimo ba borena ba tshwenya ba ga bo bana ba tsebe gore ga bo rena ke kae ngwana go ka mophasetša ga bo papage ba se ba monyala mohlang o sesi a kry-a monna monyala ba lo ba phasetša kae e re kutswe nakonyaneng nyane ka molao wa segaga bo rena ge mosadi a etša sesi so ge nka re nna ke le moroka ka re ke a monyala ba ga bo mama santse ba tšee bana ba ba iše sebataoleng go ba dirapeng tša ga bo bona ba ye go ba phasetša ba ye go botša badimo ba ga bo bona gore bana ba sepela ba ga moremi badimo ba madi ba ska tla ba tshwenya bana ba go ba nna ga ba fihla ka gae bana ba nna ko ba phasetša setšo sa segaga bo rena ga se swane le sa Setebele ga se swane le sa Mazulu ga se swane le Maswati ke mola ke reng go ya ka ditšo go fapana ka molao ngwana wa dumeletseng go phasa ga bo papage ke ngwana wa Mozulu gobane ngwana Mozulu ge mosadi re monyala Mazulu ga ba ngwana ga a sepele le mmage ngwana o šala ka gae e ba ngwana koko o emetše papage ga e tla go monyala so ba ga bo rena ba laelelwa wa ba phasetša gore ngwana o a sepela badimo ge le banyaka le banyakeleng kae bana ba tšhentšhitše ba bitša faneng tša ga mokete that's why le leina re ba reelela ga ga bo rena gobane re ka se tsamere ya go nyaka ga ga bo papa go bana monna ga e ba le mosadi le ngwana o ba ikemišeditše gore ngwanoo ke tlile mo hlokomela ene ngwanoo ke tla mo tsebiša badimo ba gešo ene ngwana o tla re ga e ba le mathata ke tla mo emela go jale bana ba ba tshwenya ke medimo wa papa go bona ga gona one kokwa ngwana o bone gore ngwana ya ge o ne ngwana ga atla go latela lesea le a le boneng le tlile ka gae gape ke ne nnete gore ge e le gore ke nnete ngwana o tshwenya ke kokwage ge e le gore kokwage o robetse go na re badimo santse ba be ba itia kokwage mo baleng gona gore wena koko ga o ne nnete lesea le tlile ka ga gago wa no gomola ngwana motho a ba boeletša ba le ngwana ba boeletša ba le ngwana jwale ka bogolo ge o bona ngwana a kukile ngwana ebile go fa ena a re kwa morwago wa o se wa šala ngwana morago wa go tseba ga gabo ngwano go ne le kgonagala gore o ka kry-a badimo ba itia kokwao ba sa mo itiele gore ba nyakao ba mo itiela gore ga a ne nnete o tlogetše taba ya e bona nka se fe mme ngwana mme a fetša no dula santse a nyake go tseba gore na ngwana wena o tla le ngwana ga geno ke kae ge nke bo wa tlhokofalle ka kua ga gabo monno be ba tlo motšea ba mmoloke goba be ba tlo nyaka go tseba gore ga gabo ke kae mogekolo badimo ba mmušetša morago ba raya go lokiša dilo ene ga a santse a tla lokiše dilo o khwetša e le gore mo santšeng a lokiše dilo kotlo ya a e otlwang o otlela ngwane gobane ga a sepediša dilo tša ngwane ga botse so badimo ga ba tshwenya motho gore tshwanetse re tsebe gore sa mathomo ba nyakang so taba ya sesi re tlo e šala morago dilo re tlo di lokiša ba theeletše melaetša ya lena ebile bohlokwa kudu re tlo thušana ke leboga kudu go boledišana le lena maele a lena ka mehla ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago bana ba re tla thušana ra bona gore ba thuša jwang ba ba nyakang go tla ga moremi re ya kry-agala mo ga Matlala Ramošebo gauso le Letamo difounu tša rena ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 ke lebogile kudu go boledišana le lena ka kua Facebook re a kry-agala go Dr. Moremi
DR Mremi le tlo bona ina le 150 followers so le no ya mola go yona le tlo re kereya magage shu molaetso monnyane shu vale e leng gore ba romela batho tšhelete ba re ke Mremi a re ke tlotla ka malapeng nna ga ke latelele batho ga ke romelo tšhelete a ke phekole ka phone a ke dire di online consultation ga o nnyaka o tla ka gae ska romela motho tšhelete a re o tlo go phekola ska romela motho tšhelete a re no ke tlo go thwasisha online a ke thwasishi batho online so ke a le gopela gore magae shuti tlhokomeleng borara ke bo bontši kudu ka montle batho ba tlo huma ka lena ge le ka se tlhokomele ska dumela go romela motho tšhelete wa reng ke nyaka tšhelete mmotse gore o dula kae ene ge motho a re ke nyaka tšhelete se ke bo wa tsoga o rietse motho e-wallet botsa motho re romele account number ya gago and then account number yo ga fetša go romela yona e verify mo ga Mremi romela yona o e verify re go botsa account number e ra e tseba gore jwang but account number ya ga Mremi e leng gona e no re di Molepo a gone account number e nngwe e tlo yo tlo e bonang e sa boleleng ka Molepo go bona account number e balafane e nngwe ga se yona nna ga ke e tsebi eo ke a leboga malome ka kapa ke lebogile bo abuti Kenny bo abuti Lucky le abuti Morare ka mola le abuti Malefo ke leboga kudu malome ka kapa le ba le ba rena ba le tšatši ke a leboga re a leboga Moroka a re a leboga khaitšedi yaka ke sa bušeletša ene ke a tekwa mo tabeng mo go rena ga gone Mzulu ga gone Mondebele so ka mantšwa a mangwe e ra gore ngwana wa lena le ngwana wa rena kwa kgomo a swa madi now a gone ngwana o tlang go motse wa muša ga bopapa ge ba re o ya go phasetswa ka mare o nyake taelo ya go hlatswa bana ba gore bana ba ke ba borote ga bo bona mogolo ka dilo ka moka gore le go sasa go ka kopana le lesogana la re le tlo go nyala o se kwa tla kry-a go ne le badimo ba bararo mo ngwaneng e swantse e be badimo ba babedi ba geno le ba ko wena o tla beng o nyalwa gona batho re se ke ra gakanega sa mathomo ga senke go e ba le kgolagano magareng ga batswadi ba gago le batswadi ba bo motho wa gago a kere and then ge o senke go e ba le kgolagano go ira gore le badimo ga senke go e ba le kgolagano ga go ne modimo wa letello wa ka no tsenang ka lapeng la batho a fitla a dimanda ka mola ba sa motsebe ke a e bušeletša gape a se nna ngaka ke mo profeta ga go ne modimo wo a ka tsenang ka lapeng la batho le ba sa motsebeng go lona a fitla a dimanda ka mo go ne le badimo ba gona ba e leng gore ba swantse ba bomakalle ba mokgotse ene ge e ka ba wa batella then ba swantse ba lwe le yena so ga ke dumele tabeng ya gore go ne modimo o mongwe wa swantse a shwatlhele ka malapeng a mangwe a fitlhe ka mo a dimande ba sa motsebe ngwana wa gago ba dirile phoso ba mo phaseditše wena a o tsebe ba mo phaseditše ngwana kua ga botataga tsona direto tše ba beng ba mokuka ba mo phosetša godimo ba tšhelatšhela metsoko fase wena o nagana re ba a kgoga ba be ba phasetša ngwana so yona phaso yewe e swantse e diriwe gore e tloge mo ngwaneng o and then ngwano a borotega ga bo mogolo gore le go sa se go kerile monna wa go ratang ka nnete a re o nyaka go nyala then bana ba basketle ya ba di shitiša tseleng ya gago ya lethabo la lenyalo ke a leboga mthele jo motse community radio gona fela go 96 number 3 FM go bile monate go ba le yona from 9 o'clock until 12 o'clock re le no la masa tseleng ka lentšho a la Calvin Magopa o ke sepela le yona go fitla gona fale e ring ya bokae ka kapa e re ile ya boraro ge ile ga jwa le gona nna ke no ba moromo tšha maubane ke tšwele